Siwadlulise fast before siyafera la. Yini le? Lama plastic lawa i-material bengizivulela ngayo mangiyema ofini lapha kaMlungu ngoba mina bengithi mangibaleka ngithi ngiya e-ofini. Mo escape ejele. Ya mina bengingaba. We-escape kangaka etanyana? Uma 7 times. Bengabaleki futhi bengithi ngiya e-ofini ngithatha isigwebo sesiyangisinda la sayini. Hayi unanekile umkhulu. Mina bengilezi mabathi ngithi hayi okay ngiyazi ukuthi ngisazaba phinda futhi ngishaye futhi ngiphume kanje. Mfana uhlakaniphe ukudlula ukwenza and lento yenzile yale ikhiya sekubonakele not once twice more than 3 times ubaleka ngesikhiya. Amanye ke vele bengidlala ngawo kuma Bloemfontein ngiphuma ngihambe ngizithengela insango ngibuye amajita ngithume ngibuye uva ejele uphuma kamnyango sekishini alokungena ama truck ngasemuva. Mfana wami ngiyaphuthuma la ngifuna ne-energy yakhona isemandleni bayahabilisa. Mase ngiyekhotha sebayangibopha ngiyitrial bangibopha ngalama short steps. Mangiyekhotha ukujasisa ngisakhona ukuphatha. Mina bengijump ibox scheme. Hayi prakpani bokhona. Mabathi case for 8 gestel na vat ngi. Anenge basuke abantu uyayenza into basheshe bathi uyahlanya ngithi emnyango ngithi kon ngithi phansi ngila ikarini zabelungu ngithi phume phansi kweimoto ngithi kon bathi uhambile. Abo Brown bazofunda ukuthila ama prison warder about madala khethe. Ngithi akazi naye akakhipha ushwele athi ngikhiphe ushwele ke mina hayi vele ngilungise ngithi hey ufana bakithi sihamba ke namhlanje jetha ngiyayidrayiva namhlanje. Bathi kanjani ke ngizonivulela emaseyilini master laba bahamba mina ngizonivulela sambeni toli amnesty lapho ngavulela imoto yaphi prison ngavulela more than 42 prisoners babaleka bonke. Isikhathi usispendile in total uspend how many years etanyana? 34 years. 34 years. Yeah mara bengilibele ngi-offer ngithi ngiye-offer ngiye. Ulimele madala amafuse ashile 34 years. 34 ngikwetshwe ngo-1984 ngi-8 ka-August ngizotola mina ngo-2018. yo alale wena bekulala umzimba banqondo behlala idume etanyana. Iboyisa mina belize likhale lisebenza ebusuku lithi hey man wena ulali na ngithi ngalala kwabani. Yes kwabani fanele mina ngigade wena nami ukuthi wena yawalala bawulala hla ngihamba wena ukukhuluma amasimbi ngithi hayi ngikhuluma amasimbi hane wena ula ukuthi uzosigada mara ngicabanga bokhade ukuthi mhlawumbe uyagulanyana mhlawumbe amafuse ashile hayi yani mina ngiyabona nginjoma bengitshe ukuthi ngilezi ezikhuluma na ngiyakhuluma ngiyazithola ane manje mangisingihamba iparula bathi bafuna ukubona yini into engiyifunde edanyaneni mina bengafuna ukusebenza next lapha ngithi ngisebenzani ngizosebenza ngihlule ukusebenza ngaphandle ngizosebenza edanyaneni lapha engihola 10 rand beboholisana bo 10 rand ngithi hayi mina ngiclever i10 rand ngathungela ama GD Sport ngithengisele leyo 10 rand lo isebenzela wena yini inyanga yonke